Yes, bwije nkoze iki? Aho mbanza ndashaka umbanzirize hano. Uraza kubona umuntu uhagaze ahantu. Reka duhere hano. Ubu ngubu duheraho tugende. Uwitwa Chita yari umuntu muzima. Sabe yamaze kumwanduza, yamaze kumushyira mu murongo w'abanyeshyari, w'umuntu ugira ishyari, umuntu urwanya abandi, umuntu. Uwo Chita yari muzima. 2020 Chita yari muzima. Aho yahurije n'uwo witwa Murungi Sabe yarangiritse cyane. Kandi kuvayo bizamuvuna cyane kuko yamaze kuba nk'imandwa ye. Ibyo babiziranyeho bafite uko babana, bafite nuko bakorana. Angeli, ngiye kukuzana mu document metallique. Aka ni gato cyane. So Titi abarishyuwe, ntago nzi umubare w'amafaranga yahawe, ariko we arabizi ko yishyuwe. Icyo gihe nakoranaga n'umuntu witwa Mustafa Kido, we arabizi iyi nkuru yayibabwira. Mustafa Kido dupanga ikiganiro na Titi ari nawe watwishakiye umunsi wo gukora Tita kuro telefone, ubwo yari yamaze kwishyurwa na Sabe. Akuro telefone aranatwihorera, tugiye tubona hasohotse ikiganiro na Sabe. Okay, ndababwira ibyo Sabe yajyankorera, ndabaha ingero. Hari ikiganiro nakoranye n'uwitwa DJ Brian agiye kujya Dubai, dupanga ikiganiro, dukora ama script. Rero kuntu ari abanebwe. Sabe amaze imyaka hafi 7-8 acicaza abantu gutya bakarira. Wumva ukuntu baryoherwa na comfort zone, akumva ngarashaka gucontrollinga YouTube. Ora controller YouTube umaze imyaka 8 wicaza abantu ahantu hamwe. Wicaza you are not creative, first of all. You are shaka gukontrola YouTube wowe. Who are you? Tuba dukoze ikiganiro na DJ Brian, dukora script mu kiganiro sha. Wumva ukuntu ari n'abafana baragenda bakumva ibyo twavuze, bakumva ibyo twakoze byose. Umwe mu bantu nzi neza ko ari abafana banjye bihishe n'umuntu witwa Umurungi Sabe. Uri umufana wanjye ukomeye cyane, kuko ngewe kuba umufana we nabivuyemo, naramwaminiyaga kuko ni umunyamakuru w'umuhanga. Aramutse adakoresheje ubuhanga bwe mu bucucu, ni umunyamakuru w'umuhanga, arabizi. Naramwandikira Imana, uri umunyamakuru w'umuhanga, ubaza fresh. Ariko nanone ubu ngubu mwumvisha ibibaza. Ejo bundi ntiyari muri case y'umwana akoresheje ibiganiro, amubaza ibintu by'ababesto. Wafata umwana w'imyaka 10 ukamubaza ibibazo nka biriya, waragize ugaseka ukumva ngo uri umuntu w'umugabo man. Ariko sha nawe ufite umwana urimo urabyara, ufite abana urimo urabyara, reka uwo muhungu wawe akura abanza amenye ubugome bwa se sha. Areba ubugome bwa se, areba ibyo se yakoze. N'iki kiganiro azakireba. Ku mwana wasigaye agenda aranumva. Kibazo cyanyu mwica abandi mwiyibagije ko namwe mufite ingemwe, mufite imbuto murimo kubiba. Izo mbuto zizakurira muri ibi bintu murimo kubiba, murimo kwigisha uyu munsi. Angeli, numvisemo uretse uraza gusobanurira abantu. Dukora script mu kiganiro cyanye na DJ Brian, tuvuga uburyo azava Dubai. Ndabyuka icyo gihe Brian namuha amafaranga agera muri $100 magana. Sha ngo muhaye, ngo ndamuherekeje. Hari ukuntu yajyaga zakiriza ngo neza, ngo nakubiswe ngibiki, ngo yarabizi ko mfite amafaranga. Ngiye nakoreraga amafaranga, narabibabwiye ngo YouTube iri amafaranga, nanga kubyemera. Bimwe mu byo nazize ngo nuko nakoreraga amafaranga, ngo nkanayasangira, ngo nkayatanga. Muri weak people. Dukora script, dukorera mu kiganiro. Hanyuma Brian ajya Dubai, I think niho yaragiye. Is it Dubai? Is it Nigeria? Dubai, yaragiye Dubai I think. Avuye Dubai, mwokagira Imana. Brian ntiyigeze yongera kunyitaba, ntiyigeze yongera kumfata, ntiyigeze yongera no kunsubiza. Nagiye kubona mbona ya script twakoze mu kiganiro. Ibi byose mbabwira birahari. Mugere muri ikiganiro nakoze na DJ Brian turi chillax, yambaye umweru n'akajire, I think yitegura kujya Dubai. Mugere mu gishaka icyo kiganiro. Twakoreyemo script y'ikiganiro tuzakora, tuvuga ko azaba afite makeup, tuvuga ko azaba yambaye n'ikanzu. Arabinyemerera. Akiva Dubai Sabe yahise amugura. Mugere muri icyo kiganiro kitakorewe ku Isimbi TV, ikiganiro yambaye ikanzu, afite na makeup. Rero kuna arabanebwe batazi no gucreatinga, baragiye bumva script twakoze abariyo bakora. Uko inayivuze mu kiganiro niko babikoze. Cyo gihe nahise mvuga ni Sabe ukomeje kungendaho, okay, uguze urongeye uguze undi. Ibyo byose narabirebye dishekera, ndavuga ni okay, buri gihe cye kirahari. Igihe cye kirahari cyo kuzagira igihe mvuga nkabwira abanyarwanda ibyo yankoreye. Ntago ari ngombwa reka ko muza kuri Yago TV show.
ariko none si ngombwa ko mwicazwa ngo munsebye muvuga ibyo ntakoze. Uwo witwa Sabe rero yanyishe big time, tagira ngo nanamuveho muvuyeho, urumva mumenye uwo ari we. Ejo bundi ntiyashenye umuryango, ntiyasenye urugo, ntiyasenyeye impanga, ntimubizi. Uyu munsi bimeze gute? Za mpanga bimeze gute? Imiryango yabo bimeze gute? Ntiyabasenyeye se? Ntimwavuze ngo baramubeshyera se ngo ntabwo ibyo bintu Sabe yabikora? Ntabwo yabikora. Uyu munsi za mpanga bimeze gute? Ntiyazihagaritse, ntiyazibujije kugira ahandi hantu zicara ngo ziganire. Kubera ko ngo niwe urimo kuzifasha, ngo niwe urimo kubafasha. Wow. Mujya mwibuka ko ikiganiro cya mbere impanga zakoze n'ingiyo kibakoresheje ra? Bijya mubyibuka, mugende murebe. Ariko abo bose iyo amaze kubageraho ahita bakwangisha, atagusopanya. Umwana witwa Titi indashima baba baramuguze, ahise mureka. Ejo bundi murana we ngo ngiye kumanuka ngo turi abafana banyu. Ntabwo nkorana n'indyarya. Wowe Titi ntabwo nkorana n'indyarya. Uri umwana muto cyane, ku buryo mwikorejeho gato kuri ntabwo wakwikorera wahita upfa. Uri umwana muto cyane. Hey, barakugura nawe urayoboka, uragurwa. Reka muveho. Ibyo biri mu iyicwa rubozo nakorewe n'uwitwa Umurungi Sabe. Ibyo byose mbabwiye, kugura abantu, kunsopanya, kunyangisha. Igihe kiragera 2021 abona noneho hahiye cya kirego cya 2020 cyanze, ibyo kuvuga ko Chana atari yanjye n'ibiki byose, ahita avuga ati oya Rocky, wowe na timu yawe muzano mbahakaze. Mu biganiro byose muzajya mukora, yaba kwa Irene yaba he, mujye muvuga ko Chano ya Yago TV Show atari iye, ahubwo ari ya Clement na Knowless. Kuko Clement yanyima ikiganiro, Knowless yanyima ikiganiro, ubu se urambwira ko iraca atari yabo? Izo nkoma mashyi nazo zihita ziyoboka ziti nibyo koko iraca ntabwo ari ya Yago, ni ya Clement na Knowless. Mbashimire cyane, shimira umuryango wa Clement na Knowless. May God bless you. Urumva uwo Sabe abikongeza muri ba Rocky, abikongeza muri ba Junior, bose barahataka bati Chano Yago TV Show ntabwo ari ya Yago. Uwitwa Irene nawe akongeza umuriro avuga ko yicaza ba Kadafi, yicaza abande, avuga ati muvuge ko Chano atari ya Yago, abanyarwanda bakore unsubscribe kubera ko Yago arimo arakorera undi muntu. Chano ya Yago TV Show yashinzwe 2016, mugende murebe muri about. Ejo bundi 2024, ejo bundi numva wa muhanzi w'umugome w'indyarya, w'umunyeshyari witwa Bruce Melody, numva aravuze ngo niwe wangiriye inama yo gushinga Chano. Wow. Ariko sha iyo mwabuze ibyo muvugwaho mamwumviza. Sasa Angeli ngiye kukuzana mu document metallique, aka ni gato cyane. Nkwereke yuko ibi ngibi ubwabyo abaturage b'ubwabo bamaze kugera ahantu bagiye kurambirwa uyu mukino wo gufata ubujura bwabo bagashaka kubutwerera ikindi gihugu kugira ngo bakomeze bisahurire. Ariko bafite n'ukuri, by the way turacyakomeje